Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik sayla chol chiruli hun kamo kain uttingotsa kwikin kahibe linaleb likiroksi utlikishchele qawa Moisés re inkashbanunkil likipatsekreshban leqaqua Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 1 toxali versículo 17 mokotinruqta chiril balchishkhunila banan taqabi babaiq rehebli versículo hain saliqatsol bal chiruli kutanain arin naqataweb li etalil likikanabak chishbanunkil laj Moisés shban liqaqua Dios re naqeblite iloq re te shbab naqaan shtaq linimaqwal Dios relik chikyal liqawa Moisés inkaraq naraq shik Egipt re shtawbal rib rikin liqawa Faraón qajultikaq naqliqawa Moisés naqkishkyal raq shkolbaleb lishkomon kakal chapchaq rubela qain mokokiruta sashkamzinkil laj Egipt kijuq'et chiru chishjunil likaruraj k'ubk'u chiru utjunchik linaleb han naq'eb lishtenamit liqaqua Dios mare inka'chik chishjunileb nekexnawru kwankebchik likok'k'ulaleb chaq salishkutankil liqwa Moisés anaqkwan ninqikwinqebchik utinkanekexnaw ani laj Moisés utmare chimukutexk'ulaj takwi jo ajk'amulb'ej chirujem utjokanaq kiroksi jun reheb lika'uxa'in naqkixye utkwi inka'tinexbab chan Éxodo capítulo 4 versículo 1 kichaq'ok laj Moisés utkixye chakuyin mak inka'tinexbab chimukute'rab'ix chab inkux texyeban inka'xk'utb'esirib liqaqua chaku kwinaqil chikama'in laj Moisés liyoxb'anukil jan xsik'bal chan rajru naqtixkol rib chiru litaql liyo kwi chitaqlak xb'an liqaqua Dios jokanaq kiyeje re xb'an liqaqua naqtixb'anu kwi lisachb'ach'olej chiruheb lixchekal kwinqilaleb laj Israel ut chirixa'an kixk'utb'esej kwi junchik lisachb'ach'olej chiru ajkwi li'akwab'ej jalaj Faraón naqlixuq kisuq'i jojun lik'anti ut chirixa'an kixchap kwichik chixye lik'anti ut saruq kisutq'i kwichik jojun lixuq junchik reheb lisachb'ach'olej likixb'anu ja'anaq kisaqlepo jun liruq ut chirixa'an kik'irak kwichik eb lisachb'ach'olej ja'in lite'tenq'anq raj reheb eb lixchekal kwinqilal eb laj Israel chixpab'ankil naq laj Moisés relik chityal jan jun likwinq taqlamb'il chaq xb'an liqaqua Dios chirixa'an kichal li rox sachb'ach'olej likixb'anu kwi ink'atz'aqal rik'in likwib lisachb'ach'olej liakxb'anu chaq qab'iyaq linaxcheqe Éxodo 4 8 ut 9 kwi ink'atatexb'ab ut ink'aterrab'ix chab lakux rik'in lixb'en sachb'ach'olej rik'in lixkab tatexb'ab ut kwinka'aj kwi tatexb'ab rik'in likwib sachb'ach'olej ja'in kwink'aterrab'ix chab akux taxok kach'inaq laja' sa'nima' ut tajoy sa' ch'och' ut liha' li taxok sa'nima' tajalaq ru chikik'ul chiru ch'och' chan liqaqua re laj Moisés liqaqua kixb'anu chixjunil re naq laj Moisés kawaq raj lixch'ol chixb'anukil lixtaqlankil ab'anan laj Moisés kixsik' jun chik lik'a'ux xb'anaq ink'araj naraj xik chixb'anunkil lik'anjela'an ut sali versículo 10 kixye laj Moisés re liqaqua chakuyin makat qaqua ch'a'aj li'atinak chiku saxraqik li versículo a'inaxye tatkwe ut nat'il li ru'jkwa ut chijoka'in yo chiseraq'ik liqaqua rik'in laj Moisés sali versículo 13 naxye kwichik laj Moisés chakuyin makat qaqua taqla ani taqwaj chan li sandilhu naq kichal kxjosq'il liqaqua sa xb'en laj Moisés xb'an chixjunil lik'aru yo chixyeb'al xb'anaq ink'araj naraj xik sa lixtaqlankil re chixjunjunqaleb li'atin likixye liqwa Moisés re raj xkolb'al rib chiru lik'anjela'an liqaqua kixk'ejun lixk'ub'ankileb ru lich'ajkilala'in liyo chixyeb'al ut liqaqua sa xraqik kixye re naq yo chixkawresinkil laj Aarón li ras re naq ja'an li ta'atinaq sa xna'aj laj Moisés joxtz'umal re joxtyab xkux chiruheb li juntesal sa xraqik laj Moisés kixk'ulub'al lixtaqlankil xb'an liqaqua ut relik chikyal naq lina'leb'a'in naq naqab'anu ajkwi anaqkwan xb'anaqkwanaq naqaye mokola'inin ta lisik'bilku taqlomaq ani haqchik xikaq ani haqchik kwankeb xkawresiomeb rib re ak'anjela'in la'in ink'ani ru chi'atinak la'in ink'ani na'ok la'in ink'ani tawru
Nakoksina baleb li atin na baleb li kaush ut nakakrak shpobal ru li angeli ag kurush ba li kagwa Dios. Ut nasach sakachol hun li karu hual ángel rajru naktaqanaw ut kwan hunelik sakakaush nakli kagwa. Hali ki kiop te sinkre li queen hali ki kubankre kishkeli ruqa kishkesh tsumalqe kishkeb li qoq li qu li qu li qashik ut kishke qanawom ut maqa hunak arucha achiru li qagwa Dios ut kho li kishke li qagwa Dios relaj Moisés sali capítulo 12 ko kambichan ayu la inquan qinsa laqwe ut tinkuchaku li aruto shaye li ángel rajru naqtaqataw tsaqal ruhan naqli qagwa Dios mokohonta nashkana beb li ralash kahol naqnashtaqlaib sa hunak li shtaqlankil haan kwan hunelik rikine kwan qikina naqkwan kwan ka quikin hoganak ma ko shlanak maringa tatruq shbanaqan kahkui saliqa kaush kwank liqagwa Dios nashnaw chishkhunil ru'elaj utaanaq kuili na kauresinqe naqnashke hunaq liqataqlankil na kosh kauresi ma hunkwa toshtaq chishbanunkil hunaq lik ángel kuinqa shbenkwa tishkuchiqu chanru taqabanu shbanaqan lina peresinqre ajultika qonelik naqchishkhunil lik ángel re liqagwa Dios. Madisha ko nakshinakuch binichiru li hun kamokain sa liqat sul balain liqagwa ta shaqchiten anqe ta utanaq ku ta shaqchi osopte sinqre lishk angel hunelik boqbila taqwi re naqtagoch beni sa hunchik liqag angel.